ubenya nina ubenya SOMPA TV yapana papini so SOMPA die ema ketia pa wante unipeduase a wote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre se sciatica se ye kase sciatica eye nhoma bi a efri osisi achi se de ohu screen so yi fa wo to ase fa wo nam to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tumi anajo itimi ka ona ba ko pe se de ohu na ema se wo nanti akakra na eye wo ya tumi na na so itimi ma mpabo akwampo wura 21st clinic ibenya botre achutru wo se yare na eso afo osisi achi nyina no ewo yefri ye lab emujemu ahwemu bia obenya ye de mawo esanso ipia scan se opesuhu se de enyoma sitie ewo yefurumu opesuhu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yemu nyoma nyina no twa mfunu ye hu ade property a how na ye wia ye di ebibitu a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye the ema we say what 21st clinic no ye give say enyoma ema ye yare wa asase su na enebere mu no Tuona no ifri yemi ani dimu enti se do for ego fa yemu akwa e wose ndo no afatie so infidia ye de hwehwemu ana so infidia ye de sayare e wo na ye branches no ahoro na edoso tibe fa number ye de screen na wafre isanse yewo kra kumase tichiman enkranza wenchi sunyane breku goso debiso eni dwaboso chesemfunya wuhu nyina no every 21st clinic SOMPA FM ye number mienu egu screen so na yenchro yasue ya ebenwo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de mokwa ye ho no kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewe mu wani njia misro kanwakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare chen so se yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Breku Goso Debiso ena Nkraboso yegme frijuada edikosi memenda so wenije ebibidro ho nko ade a ene na 21st clinic 21st clinic na clinic of your time
for Yanamunyana Mwasena Yamamwa Jubiem Enfa Emra Sompa 106.5 FM Akraso Jumedi Edrusono a healing point Yemfa Seda Enfa Emma News Screen se no siabrem kasiano o memo nsama hodo ne amano ne de ekoso ne nyina no wadaroma wama yasonso atimi atibie na healing point jumedie ne yesi de ba bekyerehye wapomden ho ensem na abribia no wamwani aba ho so ehu se bibi enkoye ewo nipadua ni mu a na 21st clinic sania watam de abo won bo se wanti wo nipadua se a wonti ayaresa se nti abribia na wose wuti wo nipadua na se meti wei ensesanye bi ba e wose me hu nsesanye kro na empo no ekowie yade mu amekwa me hu mu nchechire mu doctor timi aboa mentem na metimi enya yaresa na se kwa ho se no nti ene dwumedie kwasiada ene kwasiada bia no bra no nsia abo apem onwumre kosise no nso bepem no yede eba besomwo ewo aboboa no ba bibia da wo wadaroma sompa mfidi ahodo no nyina da efe bi wodo ani kiremu ewo kumase ya sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM sanso ene sunyane sompa 98.9 enso efa ena domanso eye sompa 101.3 FM afeite chimai sompa 106.1 wodo wani chemu on kranza sompa 90.7 takwa eye sompa 101.1 FM ena takra denso eye sompa 103.3 FM wo munyina da romenti no waso ete ensempe ye fa pomoden ho so ebi na sompa TV nso ye na wono ase onom so efa ena afeitara 1 TV ebusia mididi OHENEYERE maame ekua yeboa esia mabronya na yede asembi to bemaiso na watching me nu etwemu na watching so etwemu no so Dr. Yusuf Salfu woni ye betwetwe enkomo efa kwan pa ye befa so na yasa enisubiri anase enisuchini dizziness yade no na okyerekye ye mu pi sane nsem tete na bia ene de dikan a oba beto so anase bi mpa obeti simfinfin ma yensre doctor na wontimi emfa yenkwa akyire na ba bia ye kosi ye enema hodo ya etimi man subiri ni ba no ewo ene edisi ye wanwie watoa so e de frodoc me pa cha me mo akwaba ya na o me ba cha ho na mo te sen nyamena domboko ho aye fe so hoye nyame adom so ho aye fe pa me da se na ya sabia te sen 21st oh nyame adom ne wada ya sa na ekoso bia ye fine pa yi asaje papa bi de etu ya de ase sa okay afra Miami South 21st clinic yate ya jingle ne sesi ama empenyufo na doctor echirechiremu de ma yen yade ne se ne esitie yaresa ho ne amoye wo ho na wotwi yade be pa ne bae na wotwi de bae pa okay as usual no chate kai bae pa ena anisubire so bae pa yi yes anisubire so bae pa ntini mi no de meka se kamia say so mo ka say rank pa chate kania anisubire e bae pa yi yes ami bi kra so wa dance ya mfana metna ha nya de obekọ ni kuro awetra wo ye twa na otwem yensan so oto obetwe emrepem no eya na nipa ne do so and so chate ka anisubire and a stroke okay na ba pa this week ya okay and sciatica and da bia ye ka ho ase ye be sori nso so a ye be sa aboso kakra na ansa na no fa ye wura mu anisubire no na watch etwem na watch ye letwa ochirechire yen sane ntichemu esitie kwan a ebia nso fa so a eba obi antie bia wo ka se anisubire no de eba ade na kwan a fa so na yenti nkosi baabia na wo se ne mekeka bomo ema no eba no okeka anemia ne ade yenwie na yento aso mfiri wadaroma yo we de mamenda wase bebre na me san fa akonya no nso nchia atiefo ne ahwefo nyina nso yes ka se dizziness no se de odikan kai na ya nisubire aha nti na wotwe a etwa mu no ye kan ho asem bebre ena ye kire se anisubire ne de obia ne kwan a wafaso hu na anisubire ne sifa enti obi ohono ma ebia na nisu ye ne tum si na anisubire no obi oho a hunu se ase ne da mu etwa no ho wona niso ana se wiase ne twa no ho wona niso saa ana ebi nso ohono ma se onante na ase de waye hojo obi wa mre bi ase okwa afanfa ne nyina no se oba
brofo kasa mu a e kasa business ana kire se agina ma normal hodo a eba ni padua no mu a de edi kan eye se de esi hunu se bia se etwa no ho yani so no ebi so be kasa unsteadiness se bia say onanti agise bi ho agise oso dan mu ni ade ahansa na watima nanti bi kontimi nanti straight ana ebi so beka say bi aniti ha ohunu say niti no say de enka ni padua no ho bi niti ha bi na yesen to aso say nhyehyeye anyakopon de tu akwa mu nhyehyeye anyakopon de tu akwa mu say ina nibre anase business no emba ni padua no mu no wahyehyɛ bibia pepepe kyerɛ sɛ wohwɛ yaso inside na ya ka sɛ nsuo bi gina hɔ no ma no sɛ wo move a no so nsuo no so no so move ɛma SOMPA FM wadwen no kyerɛ wadwen sɛ o kyia wo ho wo tware wo ho anaasɛ sɛdeɛ otibia ne sitie at that time enti sɛ wohwɛ saa nsuo na sɛ wo tware wo ho anaasɛ nsuo no so ɛyɛ den tware no ho saa sɛ wo gyina hɔ anaasɛ nsuo no so agina ne nyina na ɛka kyerɛ wadwen sɛ wagina hɔ anaasɛ wo tware wo ho na mmom sɛ kɔba no sɛ ebia wo gyina hɔ na sɛ nsuo no egu so tware no ho deɛ a na kyerɛ sɛ no nso bɛka kyerɛ wadwen sɛ ogu so tware ho nti bo sɛ wo gyina hɔ kora anaasɛ wiase ne tware no ho ɛwɔ wani so but se problem bia enkoba ye dia na kire se ohun son na ye se o gina ho na nsuo no so gina ho o tware ho na nsuo no so atware no ho ba se o tware ho saa na se o gina ho no ma ka hu se nsuo no so be tware ho kakra bia nse na gina ya no so ne kire se eguso e ka kire wadwen se oguso e tware ho enti eno ya ade ba kwa Nyankopon de atu akwa mu se waso inside no enye se o de ti asem nkwa na emu esen bo ma wo ye balance na anisubire emba wa akwa mu ana esen ka se wani nso ka ho se bia wani de wani ehwe no ene be ka kire pedua ne se wo da ho wo gina ho anase position be na owum enti se wo ti ho na se wo hwe ade se agina ho ne tenten so a eno so sa picture na wani ede ma wadwen no e be ka kire wadwen se wo ti ho anase wo gina ho ana wo da ho enti eno so bo ama at any particular point in time no wadwen be hu se friend say untware ho anase unda ho anase unchia ho na akoba ne se wani so ebebire wo na afei yesen ka se eno koda nchen a waposo se bia o joint no we se wo kon honom no wa beti wa betwe o kotodwe o sisi ni ade ne nyina ya o joint na senses bi waposo na sa senses no akoye se send signal anase messages bi ekọ wadwen mu na ka kire wadwen ba bia onipadua na akwa no ba biara ewo ba bia onipadua no akwa no ba biara egina se ebia upagya wonsa kɔ wiem a joint no ebetimi aka kire wadwen se wapagya wonsa akɔ wiem ebia se o kyia oti a okon ebetimi aka kire wadwen se wakyia okon sanso na oba onipadua no kwa no ba biara babia wo bia no joint ne betimi send information akɔ wadwen mu na aka kire wadwen se wapagya wonsa anase okoto ho ana wogina ho watu 9 ana wo yenden enunti a se koba ne se problem ba sa receptors we mu anase sensors we mu na obi how draw straight line mano se on 90 so on timi 90 straight on timi 90 straight line also into obekwa afanfa sa because sa perception disorder no ewo ho anase sensors na ewo na aposo no problem abom enti send sa information no sa nso na se obi was ha problem na okata na ni a on timi na papa just say time bia na ohwe na ase se otu ne nan ansa na watima nante enti wo obi a just ohwe wo na ase ansa na watima nante ya na ka hu se problem aba waposo ana se sa perception disorder no wanya bi oti ase afei ye ba se normal hodo bi wo hono ma trigger sa anisubire we eden eba enti ye ba causes normal hodo a ede anisubire eba de edi kan ye boss se anemia ai ka se anemia no de se de nyina anim na mojawe sure abra omojawe no na che se omoja swate na akoba no se ye hwe ye moja ye wo na emu red blood cells because mojaku na ye wo hono no ye wo no components ba ko ye red blood cells na red blood cells no eno ekuta hemoglobin na ye de ede moja de ede mframapa a friend oxygen ede nanti nipadua no mu enti se akoba no se
omoja erepe natural say red blood cells na eso ate eso te dia then oxygen na wo moja no mu no eno so eso bete na kan hu say nipadua no hia oxygen wo ba bia na de di ne dwuma saa na wadwen no so etie na say ko ba no say omoja no eso te a red blood cells no eso te na say oxygen no so ntimi nko ba bia wo say ko papa wadwen no so no etimi ma wani so ebiro etimi say send signal bia en say ebeba saa enti wo say wani so ayeden a say ebiri wo okay ana yesen ko say waso inside nankasa no say infection say ba mu a eno so etimi de anisubire eba kire say ye di kan hwe say de yaso inside no adwuma edie say de be ya ye betimi agina ho bra ne pintin say abra ya niso nye den embrian free say nsuo na agina ho say de esi move na ade ba say ko ba ne say emo wan keto bi nya akonya no ko tena yaso no inside na edi honya e cause inflammation ha nerves na e wo ho no menti no e be sha say send signal akwa adwi mu abra ense say be ba na sa Ati ase ti e ba na sa pe na se wani so eden e biri wo ana sen ka say cervicogenic dizziness kire se wo achi no okon achi ye ka say wa poso timi send signal akwa wa adwi mu se de be ya betimi aboa ma wa adwi na hu se oti egina ho ana se etwa no ho no ana se echia o chia ho no saa na okon eso etie saa proprioception ana se senses na wo okon achi no se ko ba na se okon achi problem wo ho no ma eno so timi ehia se a disrupt saa proprioception we ana se senses no na akoboa ma unya some dizziness eno saa kind of dizziness no de enkoma wani so enye de enye se de wiase etwa no ho ana se wo da mu twa no ho wani so nemom ekoma a se de okwa afa bi ana afei se ekoba ne se odie ne ye ana se wani so bire no efri okonwachi a eno so no ebema ebi wo hono ma na oti ahya se eye dududu ase de yabo ka hire bi de aso awo ana se oti ho be hyehyew ase de edi makwa asra ana se ya hwe nsuohye bi agu otiri ho afei okon achi ankasa no feel comfortable wo ho enti obi wo hono ma na ase kakra na ase opese ototo no kon ana se o tenetene no kon mu because ase de all feel some ya obi so hono ma no kon hono me etimi etwe no sanso na nsanso no ebetima ye netriti eno na o ka se eni kwan se onipa wo no ato no kon na wato kon se problem bi wo okon hono na se oto a problem aba what you say esa problem no ye kese yes na problem no ye kese because mia spinal cord na wo okon inside na forget problem aba what you say but enyan kan spinal cord no se enyan kan spinal cord no na se ebia senses no kwa na se nerves no kwa na ha na obohu se otibetuma edudu otimu betimi ahyehye te se de makwa asra wa na se hwe nso hye bia gu uti so ana ebetuma ma onsan no so ya titriti timenko kase moje ne ndia fusa ne ye wo mu problem ni firi okon achi ebetimi de cervicogenic dizziness no so ya den e dia bro ana afa ye call orthostatic hypotension ya ka se we mu de omo tena se ana se omo da hwa na se omo sore a obo se na niso ya de ai na tumpre ko pa na se na niso abiri no na efre no orthostatic hypotension abra oti ho na wo sore na no obo se anisubire na eden aba kire se ye wo hypertension na ye wo hypotension hypertension na kire se pressure na moja no edenam obutini mu no e wo soro na hypotension no so no pressure na edenam untini mu no eno so e wo fam below normal level enti at said there o garden water hose enti wo di water hose no pese wo spray o garden mu but nso na enamu no anu nya den anu wo fom pressure na anu wo fom and the pressure na anu wo fom na kire se ba bia nka wo bien se ba ko duru na ntimi nduru ho sa be pe na hypotension no so etie enti onya sore preko pe pressure no timima moja no drop at once say drop at once na kire se antimi ebetima ma wa dwen na lose oxygen kakra enti ebe ma woni so brew show enti bo se bi ho ma na woni so ayo tum gisa wo tena kakra na wasan sore ti sa afo ni nyina sa wo mpe ho asam a wo sore na se woni so brew na sentence kakra na sore kakra sa na ho aye den atimi ato ana se sa wo sore atam bia wo sore bia no ye yere wona enu mu yes oba ye yere wona enu mu ana se oba cross wona na wa ye yere mu wa sore eba na sa woni so nye den
embrew because ebesa are redirected moja ni nyina e flow to amana koso ekọ osoro okay but abra wo sori na no moja no be drop e drop sa na chese hypotension na ma wani sina eden abrew but ni nyina no yebetimi aboa amana timi ayeden akọ okay what I say otu ho na mo na be boa pa yie okay afei ye ka say ye wo benign paroxysmal positional vertigo kire say BPPV eno eye yasumu how okay ye ka say de yesi move yason ye ti no aya na nsuo na ejina yaso inside no move a na etimi boa ma ye hu say wadwen no e kire o say o move ti ana say ugina ho na waso no inside ankasa nso no ye sen wo crystal bi o ho no ma ye ka say nkyene okay yes asa nkyene bi e wo ho no enti nkyene na e wo ho no mo no ensese be move eno e she gel bi mu e wo inside say ebia o move ti ekọ animu sei na wo san ni be wachi ti say de watena ka mu na ka na ekọ sa na achi break na wakọ animu asan be wachi ana se ebia ogina ho na obi asum wakọ animu na wasan be wachi a sa senses no ana se obeti se wakọ animu asan be wachi na ana se oti ahihim sa no eno efri sa crystals no ana se sa nkyene na ewo ho no mo no enda be kire wo se wakọ sa movement no ana se ebia otika mu ka na ekọ na asia mena mu betima akọ afa ene fa eno sa sensation so obeti a efri sa nkyene no na se ekọ ba no se crystals na se sa nkyene no etifri ba bia ewo na se ebeto nsuo no mu pe problem aba fri se ebe ma nsuo na ye movement anase nsuo na ayeden ahye kakra ebe hinhim enti se nsuo no hinhim pe eno so ebe ka kire wadwen se o move uti abra wo move uti kra enti akoba na sa na ama wani so yeden ebri wo enti eno so na ye benign paroxysmal positional vertigo okay enti ho na ye di see but ansa na beto aso no first video mo man fanto so na yanto aso ma atifo sa video we no last week ye play but you say play na ya kire wade ho because ya de be ka asema bra ya ekọ animu yes ada ya ka say sa benign paroxysmal positional vertigo we eno na ye to bo asema me ansa busia say wo tie radio na wo ni TV a SOMPA TV ni tar one TV ye yi no so dwumedie se wo ni bia mpacho ko Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra anasa SOMPA TV Ghana anasa YouTube no ko SOMPA FM Live anasa SOMPA TV a won sabe kan yen sanso na 21st clinic oba obenya e wo Facebook na sciatica research and treatment center so e wo Facebook nti kwana kwhwe video no se na yesitie na watimi ate ase dokon pacho ento aso a all right enti se o hwe they say dem meko no slow kakra nse na me rush se de be ya na no de no be ha okay afei o hwe video na se de edikan ka se BPPV anasa benign paroxysmal positional vertigo no eno ya condition bi a anisu brain nyina eno na ya etaba pa okay eno na ya etaba pa na asan koye se eno se wan hwe ni yi a o de be hia de foforo se eno na de wani su brain no ban but na nya eno a ana eno nso no o be ye test biara o mu hu hwe nemom wani su bebriu what I say o be ye test biara because they're not even MRI na bit my detective way entino se ye nhwehwemu ahodo ba ko mienu miansa bi na de hwe se okay condition we eni ho condition we eni ho no ma de betimi asan bo ama ya hu se eye BPPV we na eka ho asemi eye disorpac maneuver eno na eye video we atwagu wo SOMPA TV amohwe okay na eno obedikan atena se ebi asa won paso ana watena se sa no na watwa okon akọ 45 degrees no so pese ohu a so utwa okon no nyina ekohwe wabeti a eno ye 90 degrees san hwe na side na kire so obechemu mienu pepepe ebesi wa pantai ho na enti uchemu mienu pepepe na ye 45 degrees okay ohu wanya na sa no na afei o de sa position na o de adaho akọwachi na obepe pillow ato okon nachi se de be ya sa woda ho no ma okon be se de ahangi kakra no ana se mpa no so na woda na
wama wa okon asensen mpana no kakra na wada sa position no sa for about 30 minutes 30 seconds eko 1 minute. Okay. Obeda ho for 30 seconds eko 1 minute. Enti oda ho sa na obon se wani so ebru. Yes, obon se wani so ebru. Koso ada ho na obi a wogina wachi a wona na ehwe ma wo yesa ade no ono ohwe wani so a obon se wani no wani ma no esheki. Kwaha. Yes, esheki sa. Okay. Yes, eno ye nipadua no kwan bi so a efa so stabilize o nipadua o vision anase kwan a ofa so hwe ade enti ubon se wani no esheki se wani no sheki pe eno ye one very sign a be kire o se eye BPPV ena e ha wana se ena di anisubire ni brewo. Okay. Wahu enti o ye okọ onifa no so na se eye wo sa na kire se condition no egina waso right one no nifa no aha na se o ye sa na se wo hu hwia na wasa akobonkum so na se na wasa cheke na eno ye cheke de hwe sa semi circular canals na wa adwin mu no wa so inside no. Okay. Canals no me ka se eye miensa ba ko ena ma o hu se ebia oti no ubo oti nku ana se usi utri ase na upeja oti ana eno na ye posterior semi circular canal ana ye wo anterior canal eno nso na ema otimi twa okon eko friend say ehwe wabati. Okay. Na odi opese odi wabodju se no anase wabodwe eka wabati. Yes, ana e wo ba ko a enna ma otimi ten wuti eko afanfa se bia wo ka se daabi. Wati ase. Aha, se bia wo fa wo hwe afanfa. Aha, eno so ena etimi ma odi sa adwuma no. Na se oya sa test we a eno na ye ma ya hu se enchine na eno efri ho no ba bia ekotoe enti say your posterior canal na oyesa test we na obehu na chese wani su ebebiru ewo ho wati ase now yen free sa BPPV we so na yen koyanim enti ohwa normal esen de your friend say anisubire no eba obesanya low blood sugar. Okay. Asichire now asichire ewo moja no mu no glucose eye ade ba ko a eno na ma yen ahonden energy. Okay. Enti so wo didi biara onya asichire efrim se aburo na obedi o obi ohono ma oba ayaresa bia na so oka se ni asichire akosoro o se mi de krampo mi mpa asichire o wa wo di carbohydrates ni yes no ma hudo bebre na betima ma asichire akosoro enti so wo di aburo adua no krampo a otimi nya den enya asichire efrim enti e ma wa ahonden banchen so aha na akoba ne se asichire na ema wa honden no se eso ti bebra eye hypoglycemia ana se betima ka se low blood sugar na akoba ne se abra unya energy because of se sugar na akofomnti no ni pedua ne betima use of fat or srade. Okay. Na the amount energy sugar no ana se be ma wanya honden e betima use protein na ewo mu na the amount wa honden. Okay. Yes na ka hu se ni pedua ne de eno saa kwan no ebetimi afa na se eba no wadwen ne de se enya glucose antimi survival. Okay. Enti asichire na eno de etimi di eye na adwuma enti se wadwen na anya glucose antimi use fat for srade na antimi use protein. Okay. Use sugar pe. Okay. Aha enti wadwen no so no se enya sugar na se enya process produce ni energy pepepe obo se utimi tenke utimi edwendwene utimi use wadwen ma bibia sisi so kama na se enya koba na se sugar no drop ya wadwen entimi nya na adwuma papa and from there na no obo se obi ohono ma odwan ensisi so na adwen timi na brains ne timi ye foggy asa de ontimi andwene okasa korampo ensi no o sa kasem fofo ontimi andwene. Okay. Enti concentration no so entimi ye de enkoyie free se reading korampo na o ready a obetuma ready one line sa on code the next line da because you ready one line sa on tiase what ontimi concentrate ankasa asa de ohun de o ye enti obi o be for book obe ready one line sa because already ko via won se wa reading po o reading so until she wati ase na normal mienu ena timi ma low blood sugar e ha wa adwen. Okay.
what you say okay first say adwene ankasa ntimi nya sugar no ntino anase glucose no ntina ama ntimi nya na adwuma yie two ye ka say nyankopon eye ne se chimato biara ebe nipadua no mu a eno ankasa betimi ahya se esa no ho yade okay ne santi no se nipadua no nya detect se o sugar e kofom pepepe ebe bo nipadua no nkae enti ye wo hormone bia e fra no adrenaline eno there were gland bia eno na ewo o kidney no so eno na e produce adrenaline okay adrenaline nya ba ya na ekobo obrebo no nkae se sugar na kofom na adrenaline no se anya ka kire sugar na brebo no se sugar na kofom pepepe brebo no so store sugar ni bi okay enti afa na ebe release sugar na ko nipadua no mu se e release sugar no ko nipadua no mu a sugar e ko o muscles anase honam no nyina no ne nyina be ebe eso bete na direct sugar ni nyina e ko wadwen mu okay said the bear wadwen benye energy because wadwen there with glucose no entimi survival the muscles ne dey obetimi easy fat na na wo kan sanate okay afei ka hu say adrenaline na no e ba no sa adrenaline no eno ye fa ne say e yaduro eno say e body padua no pepepe eno so side effect here say ohun be woso yes ohun na ohun woso betin fifire because eno stress hormone okay enti ebe mani padua na ye active enti ebe no sa na ohun woso na o tin fifire what I say na ama wakoma no bon tentem enti obi a owo asikyire yare na ebi a wanom asikyire yare adurama na sugar na ko from the do abro so no gisa omo ration gidigide ko hospital because no ho be woso pa no shake tramo na ase na kuma bon tentem na o tin fifire emergency pa eya omo sa no omo tehye wo ni padua ni mo omo sa ate awo e wo ni padua ni mo ka ho ana se no nka ho won se stress hormone okay na stress hormone no da ye be hwe stress no beti ase stress hormone no eno ebe kanya ni padua no ama na take action tentem what I say se aba no sa pepe heat be gina ni padua no mu enti sa heat na be gina ni padua no mu no so o sweat anase o tin fifira eno e kwan ba ko so ni padua no di cool no ho yeah what I say enti adrenaline na kasa say activate sweat glands okay glands na e produce sweat no say the be ya ni padua enti wo be hu say obi betin fifire pan so de on sa kan honam pe na o feel say ni honam na ye na ne ho nye hye yes so what I say eno nkire say o tin fifire na wo say no ho ye hye da bi o tin fifire no because of say ni padua ni di cool no ho okay enti wo gina awiam na say ebi a o tin fifire pa obi de nsa be kan honam na ye nyunyunu so what I say enti ani ni padua no kwan ba ko so a e de protect ni padua no enti adrenaline na kasa e ba no eno sa factors we nyina no na ebema o ye unsteady na kire say wan kasa no na say omu ye ha na ama o ye emma wani sum brute said ye I say we ase ni twa no ho da bi bo so kwa afanfa ne ade enti en na ye low blood sugar okay what I say now ye say wo poor circulation and also betimi de anisubiri abapa ye ye ka say poor circulation that's abra moja endi afusani ye wo mu ana enkoye de afusane but enkoye yes moja endi afusani ye e wo ni padua no mu on the time bia na ye tete se sa wonsan ye otitriti ona ye otitriti aya na moja na enflow ye ba dodo na no anya no kresa okay na mom se moja endi afusani ye nko ona mu onsam ona no onsan nyina mu a ebetma mo na otitriti ebetma ye ona o metma mo na so otitriti okay yes e wo kwan bi so fati ase but kan hu se moja entimi ndi afusani ye papa enko wadwen mu a then it means that eno de e de how bebre na betimi ndi aba ni padua no mu okay ani subire ka ho okay what I say yenko next video na menkire ahwefo bibi so oba hu se entini na e de moja ekọ ya adwen mu na ankasa no entini na e de moja ekọ ya adwen mu no eye ahodo mienu ewo yewo ahodo mienu okay what I say yewo carotid artery ana yewo vertebral artery okay carotid artery ana yewo vertebral artery and I say vertebrobasilar artery now carotid arteries no
enya video we ya yensesa na yemfa we no ento so carotid arteries no eno babi a ede moja ekọ no ede kọ wadwen no fa ewo animu kakra ana yewo yes sa video ni ana yewo vertebrovascular artery a eno so de moja ekọ adwen na fa ewo wadwen na chi okay what you say okay enti o hwe mfoni na ewo honom na o hwe mfoni na ewo hono na say video na ewo honom na yanko na starting no ekọ animu o hwe mfoni na ewo honom na entini na ewo honom ni nyina eye arteries a eno efri wakoma no honom na chese wakoma no pompi moja directly e wose ekọ wadwen mu okay entini kase na yes entini kase na ewo esa eba wa bodwe honom no okọ wa bodwe ho no yes and na friend carotid arteries mienu pai mienu okay na eno supply the moja ko wanim ne wadwe no fa ewo animu okay what you say na yewo ntini bia no ewo okondo mpanimu pepepepe eno se na san honom no kase no ketwa na ewo obahu se ehye mpanimu ketwa se ketwa bi hye mpanimu inside na friend vertebral artery okay yes ekọ inside na ekọ baako na aye vertebrovascular artery eno so na de moja mframa pawom ede kọ yaadwen no fa ewo akire enti eno supply moja mframa pawom ekọ waso no inside na fe no vestibular system ehọ na balancing system no ewo what you say enti ede moja no kọ waso no inside pa no ena wadwe no fa ewo akire enti wo hwe yatiko se na tabia ye ka se ehonom na process vision se wani ebehu ade process wo tinachi wadwe nachi enti sa entini we no ena di moja ye den ekọ honom nyina okay enti se ekọ ba ne se moja entimi nkọ honom papa ade na beba wani so betime abriu because of say balancing system no moja no entimi nkọ ho papa so what you say but so wo hwe entini ade moja ekọ wadwe mu na babia stroke etasi pan carotid arteries but enye vertebral artery okay vertebral artery no honom de say stroke esi wo honom na enye easy enti sa wa stroke anyaw na say wani so embiri wo pe ka hu say enye entini na ewo okon na chi na esi ye asiwo carotid arteries no honom enti ebetima ma ofa adwojo ebetima ma wanu achia ebetima ma o tititriti wo wanim what you say okay but ebi honom ma obi ho stroke timi chine nso na no den otimi kasapa otimi home kama ne nyina no enye vertebral artery every carotid artery enti stroke do na no esi wo carotid arteries no mu esen vertebral artery no ko vertebral artery ne de eno stroke si wo honom pe ansha wo home krampo eden anase eno no ebetima ma onsa no na nyina adwojo okay what you say okay ena eno so no akwaya se ekoba ne se moja ntimi flow e wo honom papa ebetima ma wo honom na ase wani so abru prekope na atwa wa hwe okay but se stroke so ebesi wo honom so a ebetima ma wako unconscious eti se obi a stroke anya no na oda ho utimi se na adwen no eye adwuma but onhu hwe onte hwe o kasa no ho a na che wa unconscious enti sa for no betima nya stroke ada ho saa so what you say obetima nya stroke ada ho saa unconscious but na odasete ase enti dodo na no se nya ko ba ne se penetre se sa vertebral arteries no ehọ na stroke na eden asi okay okay enti yanto aso ya san wo arrhythmia yes ya ka se arrhythmia abra wakoma no bone tentem okay etimi bone tentem etimi bone rough aya na nipa bia no ye wo kwan a wakoma no esi bosifa abra onye exercise bi anase ebia problem bi ensi ye no e wo se wakoma no timi bone normal akomako tisede ye na ba kakra edi ebi ohon ma betima ka say ebia about 60 to ebia 100 beat per minute okay. and I say 60 to 80 beat per minute depending on age ni ade
what I say but obi o na kuma no timi bo rough na kuma no timi bo tentem na kuma no timi bo too slow ni nyina no eye arrhythmia na se wa kuma no timi bo se de se fatane bo rough e bo slow ana se bo tentem aka hu se akuma no ye ne na ye hab bia e pumping moja ko ni pedua no ba biara wa dwen ka ho enti se akoma no ntimi mbo moja no ma no nko ba bia wo se ekoyi a dia na beba aha na beba aha ebet mama wa dwen mu no process na eden aye de wo ho na ma wani so eden ebru yes e de how bebre no bet ma ba ni pedua no mu FM wa hu okay ana yesen hwa yan hwa dehydration dehydration se ya kase dehydration na na ye abra nsu a onom no onom nsu papa anase nipadua no nsu dodo a wo nipadua no mu na eso ate nsu ehia no enya yes nsu a ehia no enya enti se o ye dehydrated anase onipadua no nsu enimu papa eno so etimi ma wani so ebru okay kwan ben so free se wọ́n sẹ́ yẹ̀hwẹ́ yẹ moja na ẹwọ́ nipadua no mu na moja na ankasa no yẹ ka sẹ́ yẹ wọ various components ebi a yẹ wọ cells no wọ red blood cells white blood cells yẹ wọ plasma yẹ wọ platelets okay na plasma no ẹnna yẹ liquid part of the blood kyerẹ sẹ ẹnna yẹ moja no fa nsuo wọ mu paa okay na plasma no so akọyẹ about 90%. Okay. What I say? Our harmony chemu adu okuno. Na se akoba ne se moja no nsu a ewo nipadua no mu no esote a it means that moja no mu no mo betimi ya da nsu no so no emu no etimi eden esote eti a na chese o moja dodoro no nyina no eso na ate. Okay. Yes, o blood volume no e be kasa o blood volume e na eso ya den ate. Enti sanka moja no dodo no edoso a babia ekọ no ka hu se ebetimi akọ babia wo se ekoyie se de ebe ya oxygen na wo se edekọ babia wo se ekọ na timi akọ hoyie na se ko bane se moja no volume no nyina eso ate because nsu na wo no papanti ama moja no nyina volume no so ate dia na ke se ebetimi likely se moja no ntimi nko ba bia wo se yeko papa yes wo se enso ne ka ho na moja no be doso okay entesi aro moja no nyina so ate because of say liquid plasma no ana say moja no fire plasma no abaya kakra bi eno se na ekuta moja no dodo what I say na kuta moja no dodo enti se wonta no munsu ana ke se wo ha moja but man dwen say o ba no munsu a moja so betima akobro so da bi ni pedua regulate moja no okay so onum nsu a na ya temporary a etimi ma moja no dodo no ya de ekosoro okay aha enti so no moja so te na se ebi a o ka se ebi a o pese moja no volume no kosoro na se onum nsu a ka hu se o mboa wo ho wahu o mboa wo ho okwan bia so enti tam bia no ye enti a ka se ta onum nsu na enti mbo ni pedua no akwa nyina moja na ka ho enti na da o ka so moja so te a ana obi wa nani so chini na o se moja so na ate na wakoto moja duro no yes no wakoto moja duro na enye moja duro asem david bia na nsuo keke na wo bia na nsuo keke kra ko no hia na wanom mo na atimi abo ama o moja volume na yeden akosoro aha ana me san kire ye friend sen no ma hu do krampo ya di moja wia no so krampo ba nye se e bia hemoglobin no nko a obi o hono ma na kire se na red blood cells no krampo break it down too much ni nyina no ye beba so okay what ya se ne hu kwan ya befa so ayede asasa ayede no nyina na ma na timi ayede afiri ho okay ya se wo condition bi e fa no Meniere's disease Meniere's disease ya ka se Meniere's disease a Meniere's disease na kwa se won se ye hwe ya so no inside na nkasa no nso na agina mu no nso na agina mu no ya o se ati se gel no dabi enya gel no nsuo na nkasa okay ye wa hodo mienu ye wa perilymph and ye wa endolymph all right na endolymph no eno ekuta potassium pa what you say okay ana eno se de esitie no ba bia egina no ewo na level bia ewo se eduru won se mika se nsuo na egina mu no se etene a na eka kire wa adwen se
utwa uti anaasɛ utwa wo ho enti wo gina ho no ma na sɛ wiase ne twa no ho wo wani so na endolphin no ebi ho no ma no ma bitimi si na endolphin no ye den e sha se be bebre e be dɔɔso okay wahu e be dɔɔso wo waso no inside free say nso na e gina ho no no e wo kwan ya e fa so dreni na foforo aba because waso no inside no cells bi ho no ma e produce sansuo no enye wankase na odi sansuo no egu ho what you say na say e produce a e te say de wo swimming pool ye fia na wa draining ni nyina na o de foforo ayeden abegum enti endolphin no so wo kwan a e fa so draining no ho na foforo aba what you say e bi ho no ma production ni timi be bro so babia endolphin no e produce no ya love what say duru na bro yes it me e produce bro so ntina akobro so bebre e bi ho no ma kwan a e fa so draining no a e kona foforo aba no e ho no ma si okay se esi kakra na kire se nso ni be dose go waso no inside and e fe no Meniere's disease okay what you say na oyenko next video na ya ahwefo so enhwe se de Meniere's disease no esitie wahu okay na obohu se endolphin no ba bia egina no etimi ebe dose na enwoma na atwa ho ahia endolphin no se de be ya enkofra perilymph no na ehonom apai epai sa na ensese endolphin no ba kofra perilymph no because perilymph no aye nsuo na eno so ewo endolphin no ho no eno so ekuta sodium pa okay ekuta sodium na se enya ko mix pe ha adwen pa yie se eko mix na se eko ka nerve endings no ho no ma e be sha se send wrong signals eko wa adwen mu yes eko sha se send wrong signals e den eko wa adwen mu na kire se e de how bebre aba na yemfa ne se wan kasa no krampo no se wo dware na se nsuo eko waso mu a ete wo sen obo se waso mu ye hu yi se wo bo waso mu saa na nsuo na eden apue sanso na Meniere's disease etie se eko ne se nsuo no e dose wo waso no inside na etimi ma waso no inside ye ase eye hu ase de emu no bibi aye mu ma no okay wahu ase de bibi aye mu ma no na enye no nko yenhwe mfoni anase video na ewo TV no so no okay yenhwe video na ewo TV no so no obahu se yaso no inside no nie aha o hwe yaso no inside na nsuo na ejina mu na ankasa no de ewo mfinfin na ye color green no en na ye endolphin no okay yes ana ye wo perilymph eno so na wo ho aye color blue no what you say no aha na endolphin no ebi ohono ma etimi ebe dɔɔso na afi ebe ya kese na ye bebre ginam na ye bebre saa obohu se saa enwoma na eno na separate the two liquid no asa ya chiche mu aha na epia no aha obohu se eno ema no bie saa obohu na apai epai a nso no timi fra efra problem aba ese green ni blue na kwa akofra yes etimi fra saa na sha se irritate nerve endings nerves na se na afi send wrong signals eko wa adwen mu enti de ebetumi amaye dia hu pa se we Meniere's disease no ekuta anase the symptoms be na eba one ebetumi ama wa hu se ase waso inside no emu no ase eye odududu kakra anase wan kasa otimi hu se ase nsuo bi gina mu ankasa na nka mbeke obo ho se ase nsuo gina masom yes nsuo gina na som ana som ye no ase de nsuo wuro fa so yes ebi ohono ma na ase de bibi renge wo na so inside no yes ni nyina ye kwan bi so obefa so ahun se onya Meniere's disease okay ana afei eno bet mama wani so brew pa ye ase de wiase no etwa no ho wani so no yes eno so because of say eno so akoye nsuo na asem no ntino ebet mama wani so atwa no ho wani so ayetse de wiase ne twa no ho wani so what you say okay aha ena ebet mama wo hono ma na ase waso asi wo hono ma na ase waso asi enti se wo tanya se bia omu na ase waso asi
ewumu ana ate ko na afi ewumu ana se waso asi utanya na sa na kyerɛ sɛ kyerɛ wo sɛ problem bi ana sɛ wo yanya Meniere's disease. Okay. What I say sa 4 symptoms we sɛ anisubire no wiase no etwa no ho ɛwɔ wani so 2 sɛ o te sɛ ase dede bi wɔ wasum 3 ase de wasum ase de nsuo bi gina mu na emu ɛyɛ ma wahu ɛna 4 emu ana sɛ waso ɛdɛ asi okay emu ana sɛ waso asi ɛnti hu no sa pɛ na kyerɛ sɛ betuma ba ne sɛ onya Meniere's disease. Okay. Na omo a ɛya na ase omo te sɛ bibi esu wɔ ana sɛ sound bi gina omo asumu no ebi wɔ hɔnom a sɛ wo yɛ odada adwuma abra ya fa ne sɛ wo kɔ no ba utie dede ni ade a on shadanti o na mom sɛ wakɔtena hɔ din ase no wo meditate no yes ase de ba bi na yɛ cool na watena se din no ɛhɔ na obɛte sɛ ebi a wakɔda no ɛhɔ na obɛte sɛ waso inside no yɛ chin ana sɛ o sound no okay wahu enti sɛ ɛba no saa na sɛ wampɛ ho asɛm anka edrum pɛmpɛnso bi a waso no bɛsi kuraa yɛwɔ na first no mind bi wɔ hɔ no ma mind bi a na menim no tam bia otumi bobɔ na sum saa sɛ abayifo didi wɔ na sum asɛm o ase abayifo didi wɔ na sum enti otumi tena hɔ bobɔ na sum saa sɛ ɔmo mpie wahu na onim sɛ saa condition we ya ebi wɔ hɔ no ebetuma gyina waso baako na ɛyɛ wɔ sɛ de waso baako no esi saa ebi wɔ hɔ no ma na atekɔ ebi wɔ hɔ no ma na esi ebi wɔ hɔ na atekɔ na bosome bɛɛ sɛ bosome mmiɛnsa enum ne akyire no anaasɛ ebi wɔ hɔ no ma some years ebi a mfie bɛɛ baako mmienu mmiɛnsa bi no wobɛhu sɛ ɛbɛka baako nso nti ahyɛaseɛ affected baako but because of say ewo mu saa no wobɛhu sɛ ɛbɛ affected baako nso na ɛbɛduru mpɛnsuo bi na kyerɛ sɛ affected mmienu nyinaa wate aseɛ aha nti ɛno so na ɛyɛ Meniere's disease yɛfiri hɔ nom a yɛsɛn wɔ acoustic neuroma yɛbɛkɔ acoustic no na yɛbrɛ no yɛwɔ sima bɛsɛ du baako nti ma memfa mo mmiɛnsa na ma ne fa rap no mai na yɛntimi ebia na afrɛfo no so bi wɔ asɛm a yɛtimi akɔ no dɔ kadaroma yes and ma menwie acoustic neuroma no okay mɛbɔ no taw na yɛama afrɛfo na abam pachomatia wohwɛ acoustic neuroma na yɛkasɛ neuroma ɛno akɔyɛ sɛ tumor tumor no ɛyɛ na yɛnyina enum tumor yɛkasɛ tumor a ɔn sɛ obi wɔ hɔ no ma otimi sɛ bibi timi hono na ne ti na ɛhono kɔ na ɛhono kɔ dodo na ɛbɛka sɛ tumor ɛna wom okay ebi timi ɛhono ɛwɔ na afono anase ne ba bi na ɛhono kɔ na epagya saa no ɛnyɛ pɔmpɔ but na epagya saa ebi wɔ hɔ no ma ɛyɛ tumor ebi wɔ hɔ ebetuma yɛ cancer okay wate aseɛ but ɛka sɛ acoustic neuroma na ɛno yɛ tumor bi a ɛno ɛwɔ waso inside no nerves bi ɛwɔ hɔ no ma ɛno na ɛsɛnde information kɔ wadwin mu okay abra ebi a waso no inside no nsuo no atwa no ho na send information na ɛpɛ sɛ ɛkɔ wadwin mu no ɛde fa saa nerve no mu a yɛfrɛ no vestibulocochlear nerve ɛno sɛ ɛkɔba no sɛ saa tumor no bi ɛkɔsi ho pɛ ɛbɛhyɛ aseɛ mia saa nerve no sɛ emia no pɛpɛpɛ ɛno nso bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛsɛnde signal ɛkɔ wadwin mu wate aseɛ enti ɛno nso bɛtumi de anisubira yɛ den aba ɛno nso bɛtumi de anisubira yɛ den aba aha enti ɛno nso no ebi wɔ hɔ a bɛtumi agyina waso no baako but ɛno akɔyɛ sɛ ebi wɔ hɔ no ma wɔn sɛ bibisa no ɛba ɛhono nkakra ɛna emia nerve no kakra enti nipadua no bɛ detect sɛ wei deɛ nkoyie enti nipadua no so bɛfɛ kwan bi so a ɛbɛboa na ma wani so embiriw enti tam bia no sɛ wɔ saa condition wei a anisubira no bɛba nkakra saa because neuroma no anasɛ tumor no so bɛnyini kakra nti wobɛhu sɛ wani subire no akyɛ pan so still agu so wɔ hɔ ɛno so ano so nyɛ den ɛnyɛ den okay wahu na midi esie no nipa dodoɔ na wɔ hɔ no ma ya na ɔmo asumu ɛyɛ sɛ deɛ ɛyɛ kyin anasɛ emu no esi na ɔmo akɔ hohoro ame kan kyerɛ sɛ
ɛyɛ na ɔmo dwen sɛ efi na abɛ block asono mu ɛna ama ɛnam so ma asono yɛ santi bom so ma akɔ hohoro ne ade dirido na ɔmbɛ hohoro saa na asan ba ma hohoro saa but one pɛ ho asɛm anka last minute no obon sɛ asono yɛ den akosi bi wa na nya asomo hohoro asɛm dabi enti sɛ hohoro no ba akɔ na sɛ ebi a still na aka ho sɛ efi na ɛwɔ hɔ na ɛno de apue ana sɛ ɛyɛ fi so na aba nipadua no wasono inside ɛna nam so ma na yɛ saa no yɛ waso no enko inside pa enye ina ear no mu se ina ear no bibi ekɔ so wɔ hɔ no ma ɔhoro a enkɔ hɔ so wate ase timin besi wɔ ha se na yakɔ afrɛfo no so doc ansa na yɛbɛkɔ no sɛ obi wɔ ɔmo aya na ɔmo asomo free ensuo no saa ɔha we say na ɔbobɔ so na ebetimi ama ebi ayɛ wɔ mu ana obi infections eba hɔ no ma sɛ infections no eba waso no inside na ɛno so betimi de saa ba pa yi okay enti ameka sɛ obi wɔ hɔ no ma na so inside no ebetimi ayɛ ne hene pa tam bia sɛ de odi bibi en sɛ ɛtaa yɛ ɔhene saa 2 na ebi a emu ni yɛ ɔya 3 ebi wɔ hɔ no ma na sɛ de nsuo bi afiri mu ne nyinaa dodo na yɛ infections okay what you say Matema yena wase ebusia obetimi aba wo asem bia obetimi na wobebisa doctor na watimi ya no e de ama 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 ma memfa we say me pacho good evening odi baby akasa free ma nhwe me pacho wo din ni biem boa me wa ha system ebusia ye hwe ma me nhwe se hello aha afa de ye me pacho mo no so me na so ka se free wo din di sen akra me pacho ma yenko okasa ne wo fom ye pese ye te won kapa na so hello mini afacha me wa wo free so no okasa ne wo fom pa pese ye te won kan so ye ntime me do fom pa cho good evening odi baby akasa free good evening pa cho odi ni baby akasa free Meda from Pacho, my entail. Jina so answer, Jina so, ya woman haya kakawa hasemo franche, yeshen. Ose wasum ya na yeden. Doc, so what did the work on? SOMPA FM. Yeah, some I feel that doctor what's it in can? Also, I can say free to chime. Me do from Pacho, you know so. Fanche ma yenhwe me pacho good evening Good evening doctor Doctor beba sisi a me pacho ye udi baby akasa free na yentie o Pacho to nka ye te won kapa me dofo yentie o Pacho ka te twimia so ye te bi doctor say aso ye bi a mu ye he na wo se no so na na ta de
adinuma na se o se ana mu you sa and so it's interesting as I say obi ya so di bibi na so na se no be Chimi ade asa wo tachimai chimi ampacho dog so na hello e pacho fatu suneti a wa e wo kire mo ama wa yeah that's obisa ya say wa so inside ne ya wo hene pa en say wo de ade be nunu mu okay what you say okay obetimi de onsan ato ebi a o wa so na no na wa miemia kakra na say o massage kakra bo say ahohene na eden eko abafam ba o ta de ade numu na say ebi a emia ebi a efan say asofin na nka wo say ba out no o say emia kom okay what you say ebi a na yefan say bibia o de ahyem krampo ya no so krampo ye sharp ebetimi akwaka ear drum na say wa so inside na ewo inside park akra no ekwaka na problem aba timamfa ade enhye wa so inside okay abra wo de hye mu nyina no say fin bia ewo say ba outside no na umia kom ba sa ba wada Robert Chima de wo ye be agenkwan FM sunya ne kwan no so ba modern na efa ne ko na doctor ho na onhwe no emfa ma ye da se me pa cho good evening odin ba bia kasa free odin ni ba bia kasa free ya se me akwa me kasa free akra pa cho ma yente o okay na bi bi se ko pasa ke bi na bi sa na konsu any type of problem be one na so many at the say they don't touch you you do ho there is a you ho you ho how be dia maybe and now be ya e be one master or how no eso ati na it die and now say you kwakwa na chife okuvu before any subreading asem na working okay dog osi bi bisa na omunye den ana so ba hospital my example say sunyane na mind bi ohonom na so na akasa no say dem ka etimi si na asa ate etimi si na asa ate ono kwampo odi adanse waso akwa ohoro na so mu inside na sa okay oba ya no ya ohoro na so mu ya ma akwankyere ena ya ma na eduro akwankyere ne nkere say spiritual akwankyere da bi ya kire de ese se wo ye ne de ese se obeye ena ya ma na nduro na kese na so no krampo ka say eti asem krampo sen kane okay what you say na nipa dodo na so no so mo ba ya so ya bi krampo timi ba problem awon ba na aka say na so sen bri ne ka ho ba akiri na bo say na so na ebri no nyina krampo ajai na so ebri ni sesen kese ebia obi de problem bi na ba ya so ye ebia say stroke say sciatica o say o say na ni so sen bri na ni so bri no ka ho na so na so na me eh ka say anya hwe o say na ni so sen bri no ka ho okay what you say but at the end of the day no in bread be man no say ani so bri na ede eno so ko okay aha enti ya na me to sa challenge we say obi biara a odi problem mi ba ya ani so bri so ka ho na all sana condition wa 21st clinic na ani so bri na nko no mpagya na nsan ofie okay what you say mate ebe kokra insura chire mate ene wanya miss course wa henti be fa course no mayen mpacho be fa course ne mayen na ene no mo nkasa mayen abusia obetimi afra 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 eno ene 21st clinic ye mampacho de ha wo bia se free sciatica awo ho nsem osa anase ene subre ya ka ho aso wo ason ya de na bibie ha wo bia na massage ye bi ena physio no so ye bi wo wonti no tantra hair run about akra ha se nom ena ye butu tantra hair run about anase obe frɛ ma no kuma se ye wo ho ye wo brekum ye wo techima ye wo nkranza emiamia ne doso kasoa ene eye takwam nyina da ye wo ho wo modian 0540 311 311 0540
311 wafre na bibia nso atimi akoso hasen na dwumadie no ebrebe makwan me de nyina ese mame na doctor Yusuf Salifu 21st clinic Kumasi branch Dr. Penyo free ho ba ya se and a systematic person so medana se papa ye na daroma social media handles no and awotimi ehwema ma sound no so bibia etimi ekoye medidi OHENEYERE mame ekua yeboa esia mabronya odofo no ma ye besan ehye biem edafofo yankwa na dwumadie ya aka no ento aso no wotwebo this is just a little thing in the sight of the Lord. Apostle Franco say one